ejoke sentsho into wayazi most lonto le fana okufana nomuntu ice cream noba yazi KFC uthi baby ina nansi ice cream ngixa ngiqala lenxa ndithi uthi hayi ke mntu wami sicela uvume ukundichata ndiyazi ngontoni next month ndiyolobona wena wathetha nje ubrush inhloko nje sipilile ukwazi uvela ufake iring emntana nomuntu ungakakhuphi nix baby alikhuliswa ngolo hlobo anilwele ring nami ngendinxibe ungakhange uye kufamily baby nami ngendinxibe iring yakho andilwele ring ngilwela uromance usexiness usimanje manje siyabona ngosimo wathi brushing kwethu sipilini ba hayi ngiyaqoqa yami yathanda ukugeza ngamwe omesipilini okusala islapha omesipilini urabhezi lekhathi usithi kanje usithi kum nanku romance baby ana beke flowers wathi wena sicinga ndiye kokwenu ngoDecember usho wena akhona into ubundithekela ice cream icone ye250 uthi baby lenxa ngixa lenxa ngithi uthi umuntu wami ngiyamchat selifikile la xesha zangu uyenze konto kuyahlwa ke lonto leyo wawubrushing kwethu phakwa sasipile egqebeka pha ndahamba ndiyothenga lo MacBook ndithi no ngiyakupropose wena ngiyachata ngathi into ngisazibani okay khange bena moment